Enelер миллион, атасы баяр. Enesi milyon, atası var. Bu erkek koz ya. Urgaçıdan şu çöre çıktı bu yıl. Бар тоодо да. Bunu hem basın ne metse kança dep urazın misal üçün? 5 дейм. 5 bin ha. Nomer aytıp koysan? 770 770 20 20 03 16. 20 03 16. Ekinçisini көрсөтчү, ekinçisini. Anın bası kança? Бул жаш. Мына бул бир. Булар жаш. Бул деле ошол. Баяр, денеси миллион. Энеси миллион. Бунуку да энеси биринчи болду. Bunun bası kança? Enesinden çıkıp kaldı o? Жок, жаш да бул 1 ай болду эми. Ha, sö. Молар ургачылар 2 ай болоюн деп калды. Aha. Amo эркектер 1,5 ай. Папагайдын энеси туудубу? Ооба. Enesini berden gelip görсөт болот экен да, жактырып алса неметсе. Ha. Хорошо. Kuyruğunu tart koyç, kuyruğunu көрүп tutup koylu. Буйрук разрез жакшы. Maşallah, nak. Onda. Eki jaktan teң kandu. Папагай энеси райыз. Şunda koçkorlardan alın dese. Айылда. Atası bayar. Süt bağıtında eşkiler eкен. Булар сатылды. Жерде көрмүшпү? Бир козу энесин баары базарга саткан булар менен. Менде улак бар алдым. Канча сайды. Ha, 4 kişi. 4 сайды. Maşallah. Жана козулар ушунку экен да. Bunun enesini nükoşları satып алганбыз. Aha. Эми ол баштады. Биз кайра параметрин козулары бүтүшү. Nak toğanlar жанагы козулардын атасы. Булак бою канча бул? Булагы таза 20. Маратбек байкенин корозу. Маратбек байкен мурозы көрүт. Maşallah. 7 апрель gününün 7 Nereden tartalım? Koz erkek mi? Erkek gene maşallah. Darli'de ne? Erkek. Denizimden. Buldozerin onu çıkasın. Biz işletiriz zaten. Çok bana geldi. Atayın buğa bayardın ısları var. Alda suyu çatman toktu. Toktu. Bozuk iş. Al. Tankerдің мучкасы. Frankel'in onu çıkasın. Maşallah. Баяр. Onu çıkar ya. Urgaçı özüz çoğult alışqa buyursa. Hem urgaçın деле басы келсе сатылат. Любой нерсе алынып сатылат дейт қой. Maşallah. Bereketin versin. Жақсы eкен. Супер элита. Hem birinci kas koyları bulacak. Бирок жақсы чыта отпай карабайсың булак баштары. Одна типтүү. Mu beri qarap turgan erkek mi urgaçu? Бул эркек. Бул ошо талисмандын внуктары, внучкалары бардыгы. Биздин император деген кочкордон. Onlar maşallah. Город şehrineden keyin qora qıdırıp жүрөбүz. Maşallah. Mo buldozerдің прямо внучкасы тоткан эми оны. Şu жакшы мен, Баярдын оосу ургач. Өтө жоон экен машалла. Нар кетти. Тугандар талисмандын баласы. Жаңылың козлардын атасы. Берки крафтын не бересиң? Император. Ортодогу. Тугандар. Козу тишкен тугандар. Баягы эгизинин немеси да, линиясы. Талисмандын баласы.
Өзінің егізі нүкесінде өзінде тұр да. Император деген қошқар. Егізін ұрғат. Негізі қорадан сатыла тұрған мал бар ғой? Бар әке. Номерін айтып қой. 707 атамдыкы. 707 38 38 32 32 22. 22 туғандар мінекей. Şu номерге байланыс беріңіздер. Қорға кел 24 билет ашып. Нұрпайыз ака, бұйда Френкел нөрлері? Сода болау? Сатыла тұрғандар бар бұл? Бүтеле сатылады. Номеріңізді айтып қойыңыз. 707 707 45 49 48. 45 49 48 туғандар. Бүтеле сатылы өреттейді машинала туғандар. Еркектерін. Кімде кім ұшы Френкел нөрлерін аралап тілем детсеңіздер. Депозиттің қозылары машинала. Бақта талас жамады. Шені дейін қыдырып жүріс машинала. Қора қыдыры қандай болады? Шпалек асылы. Қора қыдыры қандай болады? Сон. Қалыс ба? Бұл телім қалды. Машалла. Егістірген бұлар.